Abusiafo na otwe asan abeto yembio yebeda twedi ampo nyankopon ase se aye ne pe na adbonefo atisei wama na makoma nsom asan beka yemfie ho menim yie se ne woni yen adi ne yie no saa na mo ne abusiafo nso woni mo adi ne yie kote mu nyinara ye ne wo esua mako nsempa no no kwasam ne se yaye adusua ne bebre enne no yepese no hwe ne etoso dumie no we ne adusua na yewia na akaba kope na kotae diaba na wie so hwe adusua na tifi asem na o se wadi na asem bo no asenua yebasisia continuous process. And yes, omo ye ba ku no mo jai. E continuous. And yes, omo ye namfu. But high priest, chief priest, na dwene mu omu de obeye. Mintie no. Sebe honam fam obi yo papa. Ubo ne din kura o sem tere so amasore. So man o ma fa nyame asem na edi mu afewa. Se obi bi say ye bo Adam na wadi mfie sen. Yebesan ama munyina akwaba na fe yede enchia sonkonso edsan de bema munyina yebeda mo asenso se de biara da mode mo fidie ede to London Ghana memenda kwan for Sabbath school na fe chosemu empensen mu na ochasa akwa pro abetu bio ye wo adom wo akudamfo wo ha ma omo beboa na yede adusem empensen mu ede abramu ansa na meba be yi o ma kyerem no mo ma enkotie enwum rasisia. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. My sinner, the joy of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Oh Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it
It is well. It is well With my soul. with my soul. It is well. It is well with my soul. Wow, yada nyom tuyi ase no kwasem se nyom na umdi adi edition anim no ayakama pa yebeda omo asipa ye great afi yem brafi he na afi yem behwe abusiafo anyankopon na momo so ebeboa na edi edition pensempense mu edi abremu but ma mensamfa asida mu odin pa so emfa ma 3ABN Ghana TV sanse saduma koyi esoye mu efa sa edition di ko wiase afa na nyinara sa wo hwe na se uti na se uti an strow so wo mu akakra bia pese de boa 3ABN TV Ghana TV abumu se wanama ebewa bigu yemfoni na nifa na afre obi bejo so kakra bia fa boa onyankopon ebehwa sana Hope TV Ghana nso efa sa adwuma de di kowiase afa na nyara sa wo mo bia pese de boa Hope TV so an kwasem se sa adwuma yi ankrankra adwuma o mafa TV adwuma de atom nso an omo ya ne se onyankopon asem no mo bohu de ro ebia na me ne o mie yentimi nkoka asem no kakra bi ne betimi de abo mom de amiami o mom fidie mu na asem na timi atra kowiase afa na nya kakra bi a wo biara no o mani beso frɛ obi bejo so na watimi so aboa na nyankopon ashraw me ba fidie mu hase so na afi so me ka wo sese YouTube na wo hwe so na this is the first time I wo hwe ya fa onsa mia subscription button no so na afi wasa mia adoma no so yes video ya wonsa ebe kan wonsa kana so awo so e de akwakoma obi maboafo no ayakrado ma me yi omo nkyerɛ mo na fe yemfa yiti enu adesua no medium sonfo Bismarck Mensa ene yewo ado me wo elder Dr. Alex Collins afanso eka me ho wa se era yemakaba nua great eda se ene to nsafro watimi aba me ko manima elder the graft yebo anso ena eti ona elder the graft yemakaba great eda se nso watimi abeka yensa ewa se na me ko manimu nso a John Mensa Thompson enso ena eche ona opini John yemakaba Bismarck. Great, yeah, that's say in so what me abba. Na fe tro ha kra no elder Hansen na someone so na on elder Hans ye makwaba. Yeah, me. Great, we dem so free enough via Jabia. Me show. Great. Yeah, da mu nyina ya face ma mu nyina so akwa. Ba busiafo se wa kire no o kire no di nasem. That was last week there no. This week or say what didn't some way o bonus in ya and you know it was so the baby de pim last week no yet was so afro pepe katuani na me ma dog insurance into addition and show bad answer mama ya mompaye ochochrefo penyin Kristo emred rusi besuan honsem nyansa ne nimdi fru nchen de yesre bebre se fa bedom ye ne yenti wasamase etiefo shonsa the yesre bebre se wonsem ba yenchen anamon BS yetu no mai sa hode no ni yetu anamon no da wase efisi ebisa we ewodo ba yesudemo amen. Good. What the fed last week na ya hu ne me sisi ye nsama ye kekatu Yesu Kristo so Gethsemane die okoye wo gesidesi wo Gethsemane ne Peter edruba bia Peter ka said abi ono san pawe krampo de hu na da Judas koyi na ma ye ni nyina ye na mani hunu no mu nsama na ya no kwasam say ensama na wode ho hye Yesu mu ya wo mu yi na mani yi na anye nkrofo ana wo mu nim no omo na ono omo na mankasa hwese ne Peter oni Yesu sitie ni mpokra ntamo ka say wo obi aba me ne beko eduru ho no che say eya nipa wonim no ne da sore didi na oye wo sei ejim say Yesu fa mani hunu krampo before wo be wu no omo ne nam krampo ne omo ye no krampo ansa na wo be fam no ne no ye adum pompon so ankasa afi na de na ankasa o yawo ne hunam yawo ankasa so wo ba be
oba be from na ye babe share word so we di nasem last week no kire no na no di nasem we see dey we di asem no na we de na boss nuamu eno na sa na otwimu ye pese ye hwe enka abosam no wo Mark nsempa no eche dunum yimu adua sa 9 Mark chapter 15 verse 34 say opening the graft say why kradwa betimi akanka abosam na mai Mark chapter 15:34. 34. Okay. Omenti radia se o se. Na ebo awia no miensa no. Yesu de nekese tie mu se Eli Eli lama sabatani. A enkyerase ne minyankopon adenti na wapa o me yi. Amen. Amen. Get where as some ni be free yes Christo and abra na mani hunu no emu aye den no ye komuna ebeba mu na fe maboafo na aboa na ya cheche mu yendi kan enhwe from Mark 15 from 1 no eba no some esi are you the king of the Jews asambia ye bisa yes Christo ewo na trial no mu no yenhwe sene ni kusi ewo hono Mark chapter 15 verse 1 to 15 no yenhwe start from 1 no na yenhwe sene assemble no esikoye yo maintie radiase na ntamara ereko anopa no asofo mpani ne atwerefo ne badwafo ne nyina tu agina na ochichire Yesu de ne kɔhyɛ Pilato nsa na Pilato bisa no sɛ woni Yudafo hene no ana na obuase ne sɛ wo na woreka na asɔfo mpani no toto na no pii na Pilato bisa no bio sɛ ahwe hwensem pii a woreka go usui na Yesu ahwe bio na ɛyɛ Pilato nwanwa nso da afahye no mu no oja odeduani baako a osre no ema won na obi wo hɔ a ofre no Barnaba a wagu no ne won a wasɔre atia aban a wadi awu basabasa enumu no mpokyire na nkrɔfokuo no kofiti ase sre no sɛ onye sɛdeɛ ɔyɛ ma wɔn daa no na Pilato buase wɔn sɛ mopɛ sɛ megya Yudafo hene no mamo na ohunu sɛ nitanti na asɔfo mpanimfo no eyi no mae na asɔfo mpanimfo no ehwanyan nkrɔfokuo no mu sɛ wɔma onya Barnaba emom ema wɔn na Pilato buase wɔn sɛ ɛdeɛ na mopɛ meyɔ deɛ mofrɛ no Yudafo hene no na wɔtea mu bio sɛ bɔnasenuam na Pilato bisa wɔn sɛ adan bɔne bɛɛ no wayɛ wɔtea mu dendenden sɛ bɔnasenuam ne Pilato pɛɛ sɛ ɔsɔnkrɔfokuo no aninti ogyae Barnaba maa wɔn na Yesu deɛ ɔhwe no mpre no oyi no maa wɔn sɛ wonkobo na senuem. Amen. Amen. Well, that is a very sad incident. Idea is was say yeah you know some but my member dog so mention infonia this particular verse chapter for Jesus Christ na mani imo. Yeah. Many of us marks and can asama areho na now tradition follow last week edition. Yeah. And you shall now change this age in Mark 15. And our last week edition is an emphasis near Mark 14. Now, so betty we are saying, you spend the time to cry now, you're unpacking and share the contest edition 50 in. Yes. So, kind Mark 14, verse 1, or kind of clear say, chief priest and Adrian say, the Jesus Day banner is too much, we can't contain him. And he has a fuck be so near yin free home. And all the trial more anyway kangaroo court ni nyina no and ni nyina ne say
we want to get to a conclusion. Conclusion is say abranti intimine ntenase esi ekuno. Na at that time no na Judah efshe nkwasomase na Roman fo na edi omoso. Enti omutumi no na ewo limit. Enti Jewfo entimu execute omuntim so omudi asem na asem no punishment no ye defa omuni the authority a ombetim execute that way no so omko Roman die ohwe omoso no na omakogye sa to me no entusha last week die na omoye that kangaroo court na omo person to na no epe asem bi eye we charge bi to Jesus so omoye omunya bi na so they came to the conclusion say yes, say or you nyankopon ba. Enti Jew mremu no wa compare himself with God. Yes. Enti a abomination. Yes. No be a wa blaspheming so de asi ekum. Yes. Nanso enam say omo hye obi ase no nti omo de authority. That is where Pontius Pilate ebem. Let's look at this gentleman. Gentleman we no enyo obi a no ye Jew for adamfo. Abakosem kire said there was a time be sinkofo bi cause or more koye sacrifice ama onyankopon. And just by that mere way no wachi omu kunkum omo. Enti he was a wicked guy who hated the Jews. Yes. Enti enye se omo ye namfo. But high priest, chief priest, na dwen mu onhu de obeye abrantie we mintim ne ntena wiase. Maya mintimu hu kwan amaye we sei. E na oma bo tofa say wa blasphemy. Enti oye na dwen say obi a onya na damfo no in order to get rid of Jesus no obekọ na wakosa penyin no ho. E na odi asem no call penyin no ho. Na Bible enka charge om de mai. But ohwe question na opinion bisaye na emayo idea question a charge om ye obisa say woni Jew for hene na na otrofo no kire say Yesu kasa ono ye Messiah no Messiah you be a ya anointed no na Jew man mo so so omo ye ohene a omo de ngugu no so anointed no and it could be said that is the direction. Then another school of thought theologians dream say because say na omo pese omo seek death penalty nti na so omo find way be a ebe fit in the Roman context charge no ebi fit say nipa ne kuno nti omo per charge of treason so konom ka say abrantie we Rome for the wa baha say wona wo hwe so nyina no abrantie say no ono na se baji hade a oni oga ono oye hene wa ha nti esa na se o challenge Roman for authority no that's right nanso we nyina no otrofon say there's a lot of ironies as niema bia nipa no ka or ye with the intention say or mad or different meaning but not unbeknown to nipa no now or they affirm some niema bi enti wo hwa omo a omo Christopher Yesu abewu age anko mum na esen komo protect no they are the people are omo de Jesus omo given out to the dogs omo de na koma sa opanyi a ni tirim dindin so onkono nanso opanyi no examine ye no he saw said there is nothing that Jesus aye and he was ready say opeso of kwan bi so eye we say release Jesus but that is where another edition so ba opanyi a de wasi oman so se hwe oman no so so tim so ma oboye duru so rule with principle opinion who you know there was nothing stopping him say obeba out akase de makani now so I don't find any fault into my journal but opinion was a people pleaser that's right na okay chapter 14 na non person more deal with Jesus and son of Passover but because Passover nipa be brave eba abanti opinion no opese na yi opinion poll no tembia that's what soro and he thought in his mind says sadia mami so trick bi na me hwe say if I can get the crowd no more release Jesus and no say o afahye wo ho every year be as a Passover draw me release one prisoner and on this occasion one am pese me release no he went even as far to say a proposal say me release the king of Jews na not knowing say because one shen hodin no chief priest are influencing crowd ni na and he play right into
into omo trap. And then almost started shouting, no, Barabbas, no, you wicked guy, no, release you, no, na ya ye den. Or saying that Jesus so many day. Then they started shouting, say, crucify him, come no. Penny say, me who dear why? I didn't know more time. They were not willing to listen to their orcano. Adofo would ye, a discern be brave was I we whom. One say, so one ye careful or time. Wait, my time will be to some extent say. When Yankopon moral word dear ma the dream no na insisi ani kura chief priest nim say Jesus enye boni bia onim say Jesus en deserve so bewu better na more time ti or you willing say even o matamfo no obekwa ko begi obekwa ko bu ko toje e wo Pontius Pilate nim asre say onkum Jesus adisuan so e wo ho ma empenyimfo so Onyankopon ama odibia bi se bia ofie wona wo ye agya wona wo ye penyi wo ho adwuma wo ye penyi asafo mu ye penyi a Onyankopon hwehwe say gina pintin na gina principles so ye penyi don't be a people pleaser openyi no enko gina pintin hu mro hwe hu say Yesu nye boni bia no e kan say wagina kan ho fan hu but or yes say obey people pleaser no the people actually led him ama say no abakosoma ye kan wo Bible me ni dia bambi where the same nyina kire say you say you live your life based on principles. That's right. Rather than say you be people pleasers. No, me that say opening watch chimpa, you take your time what they are chimpa on Yankopo and shroud yen twaso na free yen ko yen 15 na yen hwe de suggest no the omo ye Yesu Kristo na yen hwe de bitimi asua free come from 15 to 20 no yen hwe de potin suggest no Yesu no Mark 15 to 20 no na Prato pe se wo so nkrofo ne ninti oja Barnaba ema won na Yesu de ohwe no mpre eno oyi no ma won se won kobo na senuem okay na asrafo no ede ne ko amrado aban no edi ho na wo frɛ asrafo ku ni nyina hyiae na wo hye no atade kokko bi okay na wo nwuno nkase abotire hye no na wo fiti ase echia no se mo Yudafo hene na wodi demire pae na pampam na wototo ntasuo eguo ne so na obu nkotodwe esore no na wo wie ne ho agrodie no woyi atade kokko no ede onoara atade hye no na ode ne ko se worekobo no asenuem. Amen. Well, Opening Thompson, my member also na men share will comment on this particular incident you see with Jesus in the last days. Asem na ya rehonte ya we Jesus amen. Yeah, na I start. Oh Jesus amen from Panadi. Yeah. Great. Say share akenkan sem ya. Je ho sese ya no Pilate we bua Yesu kumfo. And I saw the judgment amano. Inti after that no so the name ma suggest no say nia so mo de ye ni bia mo fanye no na wo mo enkobo no asendwe se hwe Roman for samre na before ebe bo bia asendwe na se be kunipa no e de nipa ne fa atete mu ene oyawo mu ansa even cry be kun a yekun eno nti saa na de ye Yesu mostly no mo ye ne se omuji watare strip naked no mo de wo abo pole and I say dua bi ho no ma ka we chimpre abo wo ma na de omo de ye ma no addition de ma say eye pieces of bone any glass stones any nails mo akeka bom into say a boa isn't say nails in it will pierce into the skin. Glass no so be twitwa skin no. No mo atwe ana so mo te be tune tu honam ne bi. No ma side dia bow biem. And so mo frɛ a soldier for ho nyina they are talking of battalion. Battalion might be 200 soldiers to 600. In modern way, no, it can go up to 1,000 soldiers and a former battalion. There are companies
in the battalion. Nti se nipa be se 1,000 ena ejina ho. Na so bia e boba akukura, can you imagine number of we ya wo beji? There's 1,000 and say getting to 1,000 trips ena ubenya. Ni nyina so etu honam no bi. So it tells you say Yesu efa oyawo efa titi mu. Na womu wiye no eno ensi wa na tire na so much strip naked dada nti womu de atare e purple to say gown and a robe and a share no and womu de ensoye cheso e kan ho depicting say oyo hene na womu start say womu moke no ya bu ewie na sebe you've not come back to your senses na fe womu twetwe wo. You could tell the agony, the pain that he went through at that time. Now, someone more can say, "Hail the King of the Jews." Now, one more day to say, one more hail Caesar, and some one more can emperor. Until no more can edit they say, "I can say, long live the king." Yes. Sana no more ediye Yesu. Also, mo tuntosuo egu ne so. Omo de bibi read ukabro for see read omo de bonity na Sabbath school no edema say a continuous process. And yes omo ye ba ku no omo ejai. A continuous. It is 4 hours, 5 hours. Omo ye ne sa 5 hours. Say na Yesu. It is wayemre. Right. Esa answer oye nipa. E na wafa sa tibia yimu. E na womo etwetwe no. Ni nyina mu no wankasa silence na ase e mark oye bibi mo bi a keep silence sa no dekọ. He was silent because no per se nhihye na da ho so be waje adasa no e wo se sa nhihye no ebem omo ye we nyina ewie no normally na ne omo ye ne se naked na omo de wasennua no ato wabeti. Yes. Now the ko baby a wo de beko. Yes. But esan say Jew for na de Yesu abanti. Ena na e abomination ma Jew for say obi be on be you obi naked. No de na ko ni wo. Yes. Nti omo de na tire no esan e share no. No de asennua no to Yesu Kristo ko ho e ma ne de ko. Yen hwe the public shame that he went through, all because of menewunti. Sabio say yempo se ye fe bibi mu oya obi mu ama ye nua nipa me meka se menye adenti na se me sofa ma obi. Yes. Nanso Kristo anhwe ne sa ode ne nkwa eto ho ema ye nyina oya wo nyina mu okana no tum. Yes. Nanko wo ho kwan so betumi akasa wo ho kwan so betumi agye ne ho afiri sa oya wo ne mu nanso okana no tum. Eno nti bebi wakwa akodu e wa brabo mu bia Kristo eto ne nsafro se eye wunti ena mebewuye wunti ena mbefa sa amane yimu wunti ena mebreye ebewu wasenua no so samra se wo sesa wadwen na se wo pemu frɛ no eka se masesa sisi ade owura mebedi wechi a Kristo aye krado. Yes. Waye krado so obejewu emma bebi a wo no wonye comfortable na entina ho. Kristo aye krado wunti ena obebreye enu nti samra na Kristo ebejewu. Amen. Amen. Okay. That's Minia Thompson. Say baby o wie yi. Na me dey kan won say so hwe the narrative about here Dr. Atta Kasano can the irony. You can irony when somebody does something ni oye na kura wonim se oye. The edru baby a asojafo yi a na omo ehuru Yesu yi. And someone no more can to their mind no more can their huru. But in truth, no, they were fulfilling prophecy. They were affirming the fact to say Yesu eye or hene. To say omode purple adie no e share no. So omode nso e share no. It was presenting say or ye King of Kings and Lord of Lords. Though not saying yankana ye pesi ye no die, but symbolically no. Omokoto no sorry no. Omo nyi nyame ni kura no. Omokoto no sorry no. Ne mpesa mesan kan bi mu ne say and then normal bebre koso e woni pa bebre adwen mu say Bible no kura Roman for na kiro ye na omode be control yen. Can you imagine people who will write something
na omode saa asem we ebehye say womo ene kroye ansi na Yesu bi ani baabia but they put themselves in this wickedness any humiliation we yes say ye cross ade ahye ho na ayeden eti wugidi se nka omo na kro ya mpa nka narration ya ye ka about the crucifixion ya fa Roman for ahemfo ene omo soldiers ne no omo ye nka omo de be hye ho da bi me obi na da o it was a do baby obonsam be fa kwan bia to discredit the word of God but ema obi na da o eye nyame asem trudo a wode ato ho ama yen upeu wumpeu in one way or another so we Christo ni now baby awo amanfo huru radical through the radical no wode to bo ase na hwemu a say omo unknowing to them no they are affirming the word of God and tiensha nenso say sa no ma no ba e ma ne nya wo ya bebre na nkonto kwa na there sometimes some people on TV and internet so na omo kasa tie nyame asem a no ma no mo afa nyame asem na edi ho afewa say obi bisa say ye bo Adam no wadi mfie sen ene nsem bebre ni ayi na obisa won say are you so childish say we be bisa such questions see there be but to them no omo huru Yesu and so to us no na a confirmation and affirmation say onyankopon ba no e na obeje yankwa yo amen me da say opening hands okay yo kakra me de ka ho ne say me kwasem ni esese nyina yetime hwe kwan ya di Yesu fa so say yenti na ya hwehwe second thought pa wodi wo hwe abasem no a efri Gethsemane ho aye ko kire no wansa ma back biu no water no food hwe atiti nyina no se chese enka obedi ka wu kura ansa na asenua no edro ho ni nyina na ye hwan me no mienu boni enti no kwasem ni pa se ye transe ni adwene we hu se minti we hu a ade na eden ma me se asma wo ka kire me mintie no sebe honam fam obi yo papa wo boni din kura wo semten so ama sorry wo apaje mu di ni di ama no na enkwa ye benya enti hwe amane a onipa afamu yen hwe second thought igre me da say na abusianfo so ye be ye kusuara ye damwase say money ye da so yes edition ye hwe yes Christo no last days no just from Thursday, Friday, Saturday, Kopim Sunday, and then I cover wafani mamu pa nti so ya so na ti akin cancer na nti na me pese akin cancer so that we hu say some a describe and niema Jesus Christo from because of me know enti ebia unso na wo me na asepo bi wo bi a wo ni abre pa de hwede Yesu aya amawe na hwe se obetimi anya adwen sakra bi wo wonso ne wo kwakoye obi na yento aso na fe yenhwe ne eka ho ewo ahase onyankopon pa no yenhwe Marko nsempa no echi dunum no yimu aduasa miensa ekopem aduanan baako no yenhwe ne ewo ho no mo ase na ebo awie dumienu no esum durasa ase ni nyina so kosi don etoso nkron na ebo awia no miensa no Yesu de ne kase atia mu se Eli Eli lama sabatani nkyirase ni menyankopon adenti ne wapawo me na won a wogina ho no ete no waka se hwe wole frɛ Elia na obako tu mrika ede sapo kobo ensa keka bi mu de tua de mre ano de man se onom na okan se munyai mayen hwese Elia beba abeye no esi foma na Yesu de ne kase atia mu no owui na ntomadan a etwa asondan no mu no eti mienu fresoro ebesi fom
Amen. Amen. Yes, before then, there's an incident efa asinuya no hono ankasa what actually happened with the crucifixion no. Ye share no anafi ya baba share sa bia elder wakan and to share crucifixion ankasa 15 21 to 28 no. Ye pain ankasa terrible pain course wa hase ye share adesi wa hase. Yeah. Na o share Simon creating ni bia ofri afuom retwam a woyɛ Alexandro ne Rufo agya sɛ ɔnsoa na senua no na wɔde no ekoduru baabi a wɔfrɛ no Golgotha na nkyerɛaseɛ ne nitire so na ɔmaa no nsa a wɔde aduhwam afrɛ mu nanso waanom na wɔbɔ na senua mu na ɔkyekyɛ ne ntaadeɛ mu twenso ntonto hwehwɛ deɛ ɛbɛyɛ obiara ɛdeɛ na ɛyɛ dɔn a ɛtɔ so mmiɛnsa mu ɛna wɔbɔɔ na senua mu na wɔtwerɛ afodisɛm no ɛwɔ n'atifi sɛ Yudafoɔ ɛhene no. Amen. Amen. Yes, Hans. Yɛnhwɛ crucifixion ankasa no mfoni bɛn na yɛhunu wɔ ha. Yo, me that say yakano it's a moving story. Asem no eguso ekoso ye hu say asojafo no as part of kwan omufa so ekum nipa no. Omo aburu no yie sene ya Enia Thompson etwa the graphics na kire ye no. Ti waye mbre na with all these senior panika and onidi ene ya buru no with all these things. Na omasha da kofa nsa de duhwam afra na unu mi nsu kura na se perfume ebegumu ebeye sen na yede duhwam afra nsa just to test him na one no na yede asenua no to ne kon now to ebrenim say yebe kire sa asenua no if you read the story of redemption by Ellen White na o kire asenua no unfortunately no nanka omuye no by weight say nka nipa no yehwe weight so but yesu de ene de for some reason it was double the weight or case ye de ma onipa na ye de ato ne kon ho say onfa enante nkobe po no so na se ne ye nyina ya kadada no all these for what Philippians chapter 2:5 to adieno or no na owo na ni monyam bi wo soro na wamu no se eye adinyade bi na oni Nyankopon ye pe na oto ne ho mpan na nka wo de o mene nam yasase so mmere kakra se ne ye nyina ye bre bia to the extent say asemia so wu empo to all these for you and I to any time wa ye be da prayer so afiri nyame asem ho aye ne ye pe no we are just behaving like the chief priest and now say the Roman soldiers. Okay. Na ye brini kuro ne ye sign bro no. Ti ye de senu ye sign to ne kon say onanti Golgotha na ye kobo na senua de akọ. Na ni onyame ebeye ene say asojafo no for some reason they saw say Simon ekwem. Na omo ede asenua no ma say krache hey beje kan beje boa no. But ono a say ni ti no kura nka no kura no guhwe yes you see Jesus de nsa kai even at the point of death he was still merciful yes and for some reason we nim nsa na kai ni load no efiri mu anase abofo ebeboa no ma no soae yes and na otime de boa no ade koduru Golgotha yes now on this crucifixion ni ohwe no ma ekoso ene se ye kenkan kan ko wani mu a Osiafe Mark they record only one statement. Only one. Yes, and the next step no. Yeah. But it means he said according to Mark, he was very silent on kasa. Or say benefo ebu baby say bidin su gina manum. Na mate ya ono. Or the kanisiesie ni etwa na ma on kasa. Se mene wo bia memomu dia say yes be na no a it will work tika semwa meka pa kire wo no oni wasefo nyina generational case and anke bia meka de atom so but in order say onko yesa emma ne oye no emmeye countant o si wambie na no there is
gold in silence. Yeah. Edru baby a oya on where wunim on Yesu gina ho no nim say chief priest yi twantro. Ya shada akofa nkrofo se mu medi adanse kunumu ento ne so. He saw all that. Enka Yesu betu aga hey wonso ka ho bi. Ba wo se wa mie na no to owuo mu. Sometimes no say itimi kan ya no tumu kakra. Ebe save yen so many things. In the crucifixion of Christ no said okobie na no ba ko pe e ka asem a na nka nsese wo ka nka identity everything he is done. But also utimi e ka na no tum. Sometimes mesre yesi kasa dodo ebodua wa nhwe yi a obebie wa no wo yi awu mu eye no kore pa santro ne yetwa to so yi eye no kore se ne yedi wi enye se chief priest pa no kwasem se me pa na nka no wo de yam a saa kwa no ne fiefo no ka on ha sem a meka no because Yesu bie na no obeyira in his agony obie na no wo yi awu mu a anke ja to mu wo ho ma nipa nyina hye enso se wa bie na no na ne medika to ho ne se afei mra ye bono asennua mu na asesenka obia hunu se owura yi ne esese wo ye esenka wo ye den afei ne ye san huru na ka ho. You see that point no ayi fantefo mini Thompson obeka say ye hye na horoba ye bibia manasa still obonsa no no hye akiro go onim se Yesu omuye ne saa ma ne ye bibi pe nkwaje hye na ode abani nyina awie even at the point of the oje amanfo je wo ho na beji ye oje afoforo osora osi oje afoforo osi obesi obebu asondan no esi ni nansa na wa wunim se wubetimi aye de na nka obeye. You show off for them to know, say, you can do it. But Yesu, anyesa. Edu baby ana you the power to let people know we can do it. But umbeshe wa robasa. Ena umdi umbi wa nuwe jimi sebi. Odi yako we die. Ne ye kantu usu nyina. O say ma yen kantu usu. The good thing is ma nenye ho. Enti say Yesu wa mie na no a. Afei ne no wo gina nchen. O say ne wo gina nchen a ono nka hwe mfa ne ho no. Ukan account no a ozi afi omukura no ayabo omosenu mu a omuye adebonyefo no they were still back ai mark the okase na omumienu osi na omu they were revering him but look and the chile say back and the kwaka say oji ahofro je ho na je yen na back etwi nanim ni nyina ya kire yen say Yesu wuo na obewu ye no in fact na ye nimguase wuo eyumuyi a eyahumtiwo nanso Paul beka na kire say asennua no ho wuo no de nka awere ho ke yanimguase obi ampeso obe associated to crucifixion nanso o say eyenkwagye ma ye na yagye adie na owu stumbling block for the Jew but foolishness for the Greek ne opeso kire ne wonyi nie no obi a o say nipa ba ko de eden na say obi huna mane na owu ma yen sa asema mu kan de semfa so obi ani so nanso yen de yinim say obeyesa ema yenya nkwa me da say opening Hansen say wa cheche mu kama afi yen to aso na em say that the what the kind aka Yesu Mark 15:33 to 41 and that was where Jesus Christ make it just the only statement on the cross Eli Sabatani HSA major Argentina wa power me. The significance of this and I feel so no ni won ultimately no nemfaso anything. Okay. Yo me da say bro. Wo hwe asemu a Yesu de eka ya wo mote ye no a. Nse abufuo ne otani ntino omo antie asemu a Yesu kan na nkasa enom de wo mo adwene eto aso se munya ofelia munya se bi Elia beba mo ba beje no a na nka opeso oje ne ho a enka wonu ba bi a waduru ho no wa ho ni nyina ye atwetwe no ebia de toso bi Yesu wo no ede daswo kese pa ene de abreye efrise ema enkomsha Daniel ekaye no wa fulfill ne part na ene say
na wahye mfipen aduoson ama Jew man no. Yes. Na mfipen da pen aduoson krono no ɛhɔ ɛna ɔbɔ Messiah no ɔbɔ ne asu. Ɛna na wɔtwe baako ana aka na ayɛ na wɔtwe aduoson no. Which is in Fipen aduoson. Yes. 69 ɛna yɛbɔ ne asu nti na ka 70th week. Aka 1 week na ayɛ 70th week. It is a 1 week no ana aka no ne fa. Ɛna otwa Messiah no ɛtwen which is 3.5 years. That's right. It nature say 70 weeks no. Ne part no ni wo no afulfill. Yes. If we say na ka 3.5 years and na 70 weeks no aso. Nanso na that time no na Yesu wu ye. Yes. It ni wo na fulfill sa prophecy no ne part. That's right. Na aka oman na nkasa de a ebedo na 70 no ɛson ye no. Ɛna wo mo oman no esi Stephen obo. Okay. Ɛma 70 weeks no esi ano pepepe. Fulfill say enti adom eba ye ni bia no Israel for anhwe se won de won be hwe kira kwan. Yes. Na mom ye nyini ne no. Yes. Ye nyini ni enti nkwaje na moye ne a emoye. Medas. Na asem ana ewo Yesu ni wo nu mu baako a esubo no ede ma ye ne enti oka kire asuafo no se musi esu ode bɔ me no wode bɛbɔ mu betumi kruwa me no ano no wode bɛma mu betumi asuafo ne se a wo betumi na ebe mu se firi se Yohane ɛbɔ nesu ɔbɔ nesu na ne ba se oyi ne medoba a wo so mani saa asɛm a oyi ne medoba no saa asɛm kro no na ɛno nso esi ye asɛnnua no so soja ni no ogina ho no wo hwe ni eme e course no ano a wase da bi onyankopon ba no oni. Yes. Enti ebe musa na esubo no ebe ye Yesu ni wuo no ede manti obi biara ye di Yesu esubo be mara kire se Kristo Yesu amane ofa mu kruwa no enu owu ye no ebe to nanso enidaso wo ho ne se ne nansa no Yesu sole e kire se yenka adamenem. Yes. Enti wodi say ni da so we e de amaye. Na medi me wie kura no anuanom. Honhom no a esane wo Yesu Kristo so no. Yeah. Ewie yebrei odi ahye me no mie no so ebo. Yes. Enu nti ye wo eni da so medase. Yeah, medase. Eda wa ya de pa se wa ma ho kwama nyame abi wadwene mo acheche mu kamaka busiafo msese na eda bibie mu de ya nya mu ntiase pa ma yenko ne di awie na afei yemfa so yen adusua we so osie no now yen hwe barrier no se na esi Mark 15:42 to 47 yen hwe ne esi ewo ho no ma enti Awurade asem na enya duru anwumre na eya hosiesie da ene da edi humeda nanum ti Joseph a ofri Arimathea obadwani a wodin a wono nso retwe onyankopon ahene no de akokoduro ko Pilato nkyɛn kɔsrɛ Yesu emu no na Pilato adwene ye ne na efri sɛ na onim sɛ wawu ampa ana na ofrɛ osrafo wɔ ha so pani no bisa ne sɛ owu ye akyɛ ana na otifiri asrafo wɔ ha so pani ne ho sɛ wawu no ɔde emu no ema Joseph na ɔtɔ nwura bi na woyi no de nwura no kyekere ne ho na ɔde ne kɔtɔ ɛda a watwa no ɔbodan bi mu na omunu ɛbuo hini ɛda no ano na Maria Magdalene ne Maria Joseph ne na hunu faako a wɔde ne toye. Amen. So finally on this one dog ma me mbra also the barrier no ne dey see event you know yebe ehunu say any abes mark me da say chief priest I na dream say obekum Jesus. Yes. Nema no de koy nyina no Jesus awu ntina see no na adusua no kire say you con Jesus Friday I preparation day. Ni nim say Jewish calendar no
preparation day no Sabbath no started from sunset on Friday. That means say Jesus we ansana sunset on Friday ABC. Yes. Now Jesus or can Godhead or my establish a Sabbath. Yeah. And you know say Sabbath a resting time. Until usually sen komu crucify obi a it take days ansana nipa na wu or bet torment wo we no so sa but Bible say Jesus within few hours na no wu. Na hona opinion bi a friend Joseph or free Arimathea call Pontius Pilate say Mr. fa body no mame na men call krano. Na Bible say or call cry Jesus in a tomb no a mammy no be ensu huye. Mary Magdalene and Mary a Bible can say the mother of Joseph but sa woman no ma bebre one of the man so ni James. Okay. James omo maame chire kran so another Sunday no omo kono another woman be Salome so kan ho. Na the emphasis the year we ne say nipa bebre ka say Jesus wanwu na e offenti na say when ya adagye kan Mark 15 the ya chire mu a say Roman for no they surely knew how to execute people. Yes. Ansa na omud bebo asenu no kra no de omde be form omde be fam no ombe hwew ombe ye oniema bebre omo wikin wo say be ya ye bo asenu na enche few days no wu. Yes. Enti with all this treatment now gidi pa say fenti pen o fenti ya just it was very clear say yes we fi say okọ request you know the opinion here and say we yi soja ni back say ko check hwe because no why shock say within a short time we wu soja no ko check here no no cre say Jesus say wu and my so who say we wu and there was no way say obe deny say Jesus truly died. Okay. And next week edition chapter 16 no ye be kan owu ye de see na ma me few minutes na me touch on opinion your friend Joseph of Arimathea no Bible trace no kasa hindre no ho. Okay. Sa council na omo ye kangaroo court eye we say bu Jesus confo no me say omo vote ye no it's unlikely say unanimous. There might have been some people who vote you against but omo anon pese kum Jesus no doso. Na Joseph is likely so kaho. Now share for what dream is see this time when to the extent that Pontius Pilate squares through crowd no the name Jesus factor no was no longer yibia esodo ho ben fi se obi atwa no ho free Jesus ho to the extent say yenim kura no na Jesus were disciples ni nyina atwe ho 12 72 eni omom die kire nyina atwe no ho said there was no one around that obeba be claim ne body ne kura ayeden asie no enti this was a time the papa no ye no it was really risky. Just right. Fi say na Jesus character no it was no longer a popular way. It was something that who you wanim so can Jesus one na ye deadly anunti na Peter ni wenum nyina edwane ye no odofo adisua bi wo homaye. We live in a world summary Jesus enye that kind of so much appealing beam, especially we a young person who go university who sua de na woni wo na for ho na wo ka so ye Christiania. Sometimes they look at you say at least what's your idea? How can you be an educated person and still believe in this Jesus? Yes. Wow. Yes. If we are living in a world among for people mock at Jesus. Yes. Now so irrespective of when you know, opinion Joseph no nim de wajinedi. No onya shame to stand up and defend Jesus. Sana radifi show. Radifi share emranti ni emeba wa impenyinfo in the midst of we are here ye timwa a man for who say Jesus factor and so did Jesus a cheer na sabi won ye no. God is looking for people to stand up for Jesus. Amen. Dog me that say for yadisia no aha na yade betwe no kwasem say sa na otwi mu adisia no de na nka nyina yo say nka black because
yesu no fa manihunu pa, but the good news is na me no mienu ntia, and there will be a kwan ama nkwaja ye free ama me no because of our dear wababaye was just that week we mu no no kwasam say next week no dear ebe anigisem amaye san say or say the reason Jesus yes Christ was sorry dear. Na che say wa sorry wo ya brabo mu, wa sorry wo ya ware mu, wa sorry wo ya decision, wa sorry wo ya dwuma mu, wa sorry wo ya fie mu ya bibia, wa sorry mu wa dinkunim dia na enso ya dinkunim. Sa na next week edition no ba enti kan ya ho biun na next week ye no won yesa edition onyankopon enhira wo bia wo biara no katawani na mema edadi graft enhira so kra. Mama ya mompaye ajenkwa pa Yesu yada wase papa se me mamumu yo metuate me nsemoni nyina chi wanhwe na gye wo pese wo gye me ne wiase dom nyina nti udon kwa be ya gye dia mayen asedanka udin papa enumrei ewiei anopei ye nayemu ye soriemu ebre ne dom biara yebekoto anim no yesrew se twea dwen si nsesa ya yebetimi asesa eno wanante na ogye nwanwason ya yemu fafafo boaye ne hyiraye so adoye tie yesrew bebre wo Kristo Yesu dimo amen.